totang te non te bokhet MLA election apu thaka phan kedo an a party atum stami political party tum stami kachi signa yason sinon dotang lo people no putang te alang tum serang hoy ko madabang pusikelongi mamate ko masi kang nilongji malabang so putha kado kawis tami ticket ke hang dunjia phanon achi signa tanglo la songbong pen non ke dobom BJP party atum ahin pen stami ladak bokozon LA along pen itum asarlo chinghona boson rong paralang lisitami ticket ke hang dunjia phan achi signal lo la selabang solam social media long sitami pinang an kachi thang pondulo la selabang so puthang nitum kachini dak jia phan letum Karbi News Live 24/7 channel bitung ngahin bans tamni tung wangsi alang li hem an nitum nang humrilo la sinon alang li phan iletum arju pono nang alang li bang so ticket ke hang dun mal kupan ke matha pon kupasan ke matha pon maselang li ke hang pon ma la selang li pen ilitum kadokawe Karbi anglong rat phan stami alang li hin pen alam li tum arju ponang la sinon li alang li phan arju ponang o sarnon nang li phan la social media long stami thang phun khangyang lo nang li lam je nang li bokozanel e along mangke BJP party ahin pen ke nang li si tami ticket ke hangdon indul lopusbu la silabang sobuthak rat alam thi ahin pen nang li tum ma nang li hin pen stami kupisi rada phan ke thanji ning hang nang li angton pen than bolitha Kardom kadowe Karbi anglong rat phan la pen media bitung nama sampai kardom cepilo si ahok lo kedam tang tarik trokarni BJP East Karbi Anglong District Committee pen kapangdak pon bangkri ke thom amen klang lo bangkri ke thom mang bong pen serial number 8 bangke nilimen lo boson rong phar pen labang so tiket ke hang nun pubang lage si ruling party pulonang etum pet head dang ke thenai a family ke thenai a party lake Bharatiya Janata Party halo la sedak arona tang penili methang lo chu pirin sedak district committee a president ake hai sar Roland Killing along nili application thonam lo son pensi ko dak letum Karbi Anglong chief executive member etum Dr. Tularam Rohang Sarlong lang samnili nili ticket ke hang lo jok nam lo son sinili state committee etum Assam Pradesh president Dilip Saikia long samnili ticket ke hang lo jok nam lo nasi labang so ticket ke hang abang la ka kimi lo nili ke 2021 Assam legislative election ha so ke 17 nong Bokajan ST legislative constituency lo tad nonamang ke la homosti ako kimi ka create pena yok non mangke 108 nong Bokajan STLC pusi hang lo sinon stamini lako ticket hang non thulo nili ticket ke hang non nangkok bat ke hang dun alam the bang lo isi gonatantri det di si democratic country lo mangke serang hoy bangke election pathu pensi hala bang song hoy bang longji lasi nili ticket ke hang dun nangkok bat la sokeng kam ke chi jordun alam the bang la lo Bokajan LA long penang an rat akiduk akisung dolo towar pendang lok loke Charlie pendang lok chutiki chokam de khitiamu pendang lok itum jitu self reliant methang ke chepedor tebat man nirbhar pahdi methang ke chepedor jola sondupik si lalo putang tili tumangke non byaktigot nili pustame methang chongdat pen si chobom lo lasi labangso rat ke cari ajak kong yong si long luputang te rat aphan mangke towar punon saguri punon service adi lahai punon ajat pu tamili tum ke claim ajak kong dupo lasi litum dak Bokajana long mangke pangbarda mang belek Assam long a district pen langdam putang te tum long pa phihup ise pa phihup a district lo sila dak setame la sorat cari ajak kong le long luputente ko penenili rada phan development anat claim thekpo pusinili matha pensinili rat ke charia hong jai long wang sinili application jog dun lo penili non det poli hab bihek penta rada kami claim ning hango rongolong kisu kun i punon kisu tum long kidun di lapen towar ram kang ram punon rada kam ben rap ke pan
lason si mani ke thi ke jang nane pangri pangdon mane pelo memen accident det jola son petangan munir tumlong cherap dun bom lo sinili arta ningkan krep hot rock milela high school chali pesin la son klem bom wang bom ben la phi bangke KSA long cherap dun organization long penaparta social organization long calamity development committee punon chukela high school higher secondary founding member lo nilega education institution long punon jola son penangan nili cherap dun lo lasi la son sinili non bangke rada phan munir kai long bangke ke the pen non an bangke methang men penangan chiklem lo lasi non wen bangke ajakong du putang te rada phan si nili apor che pipu rada phan rada kar I rada pen apor che pisi nili kai bangke rada phan pen itum kar biang long phan di dak nili apor che pipu bosi nili hin pen mathasi nili non nang li tum ticket ke hang bom apor hut la bason si nang li innovate bujot kali ladak non ke do bom represent MLA ake hai Dr. Nomol Mumin sami alang li puthot ke hang dun do thu la pena sondak thaksi Karbiang long autonomous council along art and culture EM ake hai sorjorong par sami alang li dak ticket ke hang dun amen do thu lasi alang li tum aphan ke top leader pulil tum hokpon tamilo made puda tamilo lasi alang li tum dokok ang bong pen nang li sami aku ticket ke hang dun thu la solong nang li ticket ke long dun je phan ko anang li ningi thedo igdo sir la solam ge arsik pikalam lo lasi hok ta hok lo non ke do bom IMLA Dr. Nomol Mumin alang li bang ningkan get 2 terms alang li claim bom lo la penaparta non ticket ke hang along tang kring pulana penon Karbiang Autonomous Council long khi bom itum sar sojorong par medical la pen art and culture EM lo selang itum ke strong candidate lo la song bong pen nili bangke fresh ason lo seta nili ninge chet heda mangela lo BJP along bangke nangakimi aban top leader ba fresh leader plason bhag hai la bangke high command jitu dak system do dak mondol committee booth committee lason si dak district committee lason level kadu ka we report and pensi tiket bangke high command long lepo high command tum si bang isi election isi management committee dal tum chingwai si tiket bang people la si tiket ke hang lo mangala lo isi dol long do tum an mangke tiket ke hang la bangka apor jong si chok tang lo tela ka right do lo la ke tiket bang hang non po la pen Assam Pradesh pen jitu ka pangdak pon la pen chief minister ta Dr. Himanta Biswa Sarma tame ka pangdak pon do je akimia phan mangke tiket bang don do ge especially youth di youth to mga people ni lason kading je du lasi nilimit hanga kam cheklem bom lo la bangke mohai kaman si tiket bangke koma phasi ki pima hala bang people lasi niliji tu kam ki claim ke dam party de men ke chingki board committee pen punon district committee pen punon mondol committee pen punon bajitu la voters de men ke chingki punon ta non make rada bangke nili phan ningnarong pik la pen rat tum nang chitu hetan lasi rajong sining hang podangte nilipan rara ang siang tong hai kaman num karju pen nilipan tiket nang pipu panang PG pu banga de lining chet pik lo lapen tiket la long lo pute ki hai ta hai vegi lapen ki hai percentage ta mi uji ong dung avut pen si hai pu se nilima ke ning chet thek long the nili big tiket ke hanga ki mi pu lo 2021 MLA election is taminili tiket hang lo hasut nilimenda panel dun lo Dr. Nomol Mumin Sar Jogor Singh ti lapen nilimen la ke boson rong parlo ni tu bang thoma men bang panel dun lo habang so panel long pen Dr. Nomol Mumin si alang di tiket long lo pen haso tame Nomol Mumin phansi nili pasi mu me pin pen dol hai kaman phan ke kroy pen nili kam jam cherap dun lo ong dong avut pen si hai la sinon du bang tame nili
tiket hang nun lo hang pen non du bang ni li phasen hang pi putan ni li bang ke highway ji la pen highway Apason sila rad atu malam the ateng pen pulu tang te penang ana rad atu malam the ateng pen pulu tang te non kewang ji election a hut labang ke akimi malati fresh candidate nang pusi penang ana rad atum pen ke akemang do lasi labang suang bong pen langdam lu pulu tang te non amat ke akimi ang bong pen mati fresh candidate du tang te nang lihen lo mati nang limen si alang tum pen sami mati rat tum pen sami paklang pono lasi alang litum lapson si nang lipan nong me sami ki pido je nang li bangke ke claim kita mestami misen lapen bang phan kirap kado kawi sami nang li kedam tang appropriate sami claim bom lapen pars sami nang li ke jo pani kolas long non principal sami ki bom lo haladak pen sami nang li pinang ana nong me rada phan one pilo lasi nang li phan jong si arna makang hon lapen an pars sami rada tum nang pan ka support pen nang li jong si te mate party a support pen nang lipan jong si ticket nang pidet manang li ticket long lu tang te nang li kiwang ji apora hut haidel lo tang de kupisi klami nang li ning ke hang do iglo lan nang li rat atheng nu than ikha ke misen a point lo nang li to nangkar ju si rada kang hon pen la pen rada ke tu pen hai kaman kang hon pen ni li phayo si ticket nang pira ni li haidet pute 108 no Bokajan ST legislative constituency long nili ke claim change akam lake loge charlie na sinili e claim baprang po ate pirthi lake lole thek thep te ingting kul ko sono pene signboard lake tok stame ke tok ta puri thek thep te lake kache chart se sonong plang dat po pene khiti bati choyor po khiti long po ta ko choyor ta me hisab kitab lake hikha pe nang kok lo longri like kom like chelana nahi peta la long layer apela ka hisab la pe hala boundary ki charai kom naji peta hala ta arona tang thek nei la sini li bangke loge charlie na si as educationist as a college principal hisab pe ni ka matha cheng mangke loge charlie na si important be po tum thek dam long dak bokajan long setame school hem mission school hem ka ve dolang la pen single teacher adim do ulang la pen apart same teacher vacancy do ulang la si lahaya bangke important pipen jitu quality education bete kona lo bete tum chengsi ke staff donang po school long la pen osomar tum han a subject tin pen jong si tum subject teacher hisab pilu pudangte pilho la so a school lo mangke subject chi than vet por la bangke tum quality student long po non mangke 1:30 po hada bangke class bangke 4 trok to po teacher in vet po la so quality education bangke de student long pen bangke ke kom ke tum ke long kom som de la si nilimo rat nang chongwai putan te nile la bangso abangka nili session long sa ning jedun po la pen chingki chingwai chingsai pen la so education system isi ke change isi development bangke ni lila hello ken kam ki jor paprang change te churu par pilo sir nang li lapon na por nang chipidu na pot ke bang jian sami nang li tum nang li kam ki claim ke dam long sami anse arnam le pejapot pon na non nilitum ke bang long nang li apor chipidu na pot tangte pinini tum kachitong madin ni tum ka humri tum sir non kebang ji election na hut ticket ki hangdun mate tuma farman karjap tin jebang sir boson romphara langli along non ni tum ka humri alam thege lap ansi ni tum ang ton